Amri MSC constituency along BJP asong kachingrum amai kang ni. Surupathai constituency angkang di Laujan polling station along KADF candidate Kadom Terang Piaphan vote ke happy. Lorlang so hachak lamalong BJP atumpen vote ke hang amai kang ni. Kardom nilikar bibirda thanbang samidurmi BP non-archik tha birtang tonpen. West Karbi Anglong District Hawar number 2 Amri MSC constituency along BJP asong kachingrum amai kapado. Karbi Anglong Autonomous Council Kilikji Aphan Arni Hot Pondedapi number 2 Amri MSC constituency along ta Bharatiya Janata Party candidate Dhoniram Maslaya hinpen along BJP amai pado pon pen vote ke hang amai ke pado along ongdung arat pangrum si non ke do bom BJP sarkar atum koson si kedu kelak arada tumaphan warsai ke pipon ma lapen kerapon ma pualam BJP WKADC amai pu arun terang ahin pen mayalong tanpa jermi pon. Kadang West Karbi Anglong pada lebih aphan nilitum isumana hormona tumhana pipo. Lasuk aja jaga tempen. Ini tu pa Haidello BJP candidate Dr. Mansing Rong Piaphan. Lasukan na piani si headlang. Nalituan ta dak do prontum nang dun puta hai buthelang so. Saya dun aklamalong. Ini tu West Karbi Anglong a pandasi swam trok ahor amuna along I hedak nanti. Anparta kosonsi Amri MSC constituency ang kangarlo kaching thurji malahaya puthak alam ta than pontu halapu pherangke karjo hut ke than ke jongsi rona ke rapen haidet plote mesen atawar kijun alang lapen owe kimia tuma phan amethanga keng kapar chap thek jia phan tawar sai piponji pusi pachni pon Anparta mobile atawar lapen meri hing da piponji pusi jai pon Orang darang jindabad. Musik ni Pfizer Cap Arni Anarlopor Phaisia por Malompen Surupathai constituency angkang di Laujan polling station along KADF candidate Kadom Terang Piaphan ke pahai ponji aphan vote ke hang pipon amai along BJP asong pen ticket ke hang dun abangphu maiso timong pen puthot Kadom Terang Piaphan ke pahai dun ji aphan jakong horang ke pidun lapen kapre ka candidate aphan ningka che theka vedat ajoksi non Kadom Terang Piaphan ningka che thea ajoksi chirap chito dunlo Maiso timung lam theke jaipon ge BJP asong pen tickets ke pipon ke chok che jok sinon ke bangji MSC kiliga hut ke KADF asong along si chirap chito dunchi la pen chirap chito dun pen pahai dun lo nang ongdung award pen pusika chitong dun arara tuma phanchoneng ri padopon la bangso amai long ka chitong dun em barim humsing be Monica Hansepi Sunil Lekthe Longki timung abarim BJP abangphu Mukud Rongpi Sarpo Phangcho Pencheng Lok Penangan ke theke dingatum chetong dun sila bangso vote ke hang pona maya long RDP dun renti non ke bang JMC kilega hot ke KADF candidate Kadom Terang PC highway po Surupathai constituency angkang pen ke lasi kamang hudun chi athai avelo pusi roda tum pen in renti Musik ni Pfizer Cap Arni kang sampor Phytroxia por pen BJP candidate Ratan Terona hin pen lor langso hacha aklama long vote ke hang amai ke padopon labangso amai ke padopon along Biren Singing ti pen si mai chari ponlo mai ka chari pon along Longki Rong Pia hin pen si apor enlo mai along Aluhia man ka chitong dun Ward Commissioner Barim Samson Terang Rupali Terang Pi Dilip Phukon pen Chenglok ongdung BJP kaching hon araratum chetong dun si mai mesen pen pachun pon BJP lang let Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki non malom so por phan dihina pharman birta moington pon iksenang
Admission going on. Issues of forms and prospectus from 31st of May 2017. Last date of form submission 8th of June 2017. Admission date 12th and 13th June 2017. For details, please contact 9854335234. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Singiri Junior College. Admission notice for Class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email kirby.aca@gmail.com. Campus Rongkarpi Police Reserve, Difu, Karbi Anglong, Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Singiri College. Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675-246-448. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুচ। Don Bosco Junior College, Difu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for Class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017. Dihina mo piputhot bertalong wangthulo. Karbi Anglong Autonomous Council kilik along arpugido sorkar sai kam sai phup lapen chokamaratum bosik troxy arni pen Difu Deputy Commissioner sai hemalong methang award ballot box along jokpon bomlo. Karbi Anglong Autonomous Council kilik a returning officer ateng non malom Difu Deputy Commissioner asai hemalong sorkar asai phulapen chokamaratum ballot box along vote jokpon bomlo. Postal ballot box lake kilik along arpugido achokomar afansi kipipon isi our side. Postal ballot box along vote ke Jogji Achokomar, Kadukabe Bang Pharo ke Thomdo. Laswang Bong Vusik near Cap Arni Bang near Cap Susi Achokomar amithang a vote postal ballot box along vote Jokpon law. Designated Cam along Kedu KL
enal abang pho bang phia tumta postal ballot box along si vote jok longji putakat news ahem pi apherangke ben birta longpon Musik ni Pfizer ke porpai kathama por malam hanjang langso Assamese LP School asai hemalong Bank of Baroda Sukhanjan branch atumpen patir piponsi digital banking aputhak financial literacy camp ke padopon Dharmo Teron Pen Kachari Pon Amaya Long Kachitong Dunalohi Atumapan Lo Thanbang Son Terang Pensi Pachini Pon Lo Labangso Amaya Long Kachitong Dun BM Baroda Nomeswer Chintis Biraj Bhatadari SGB Riso Hanse SGB Sinkiling Lapen Rong Asar Atumta Chitong Dunsi Mayalong RDP Dun BM Pen Lamte Klardak Pen Thanpon Bangpu Bangpi Tina Tumsita Bank account chingpu etsi akeme athe sarkar pen kaprek our site keme do account jong si ave pulote varsai chu endulong letet ji loan anatsita kai ke kipi ponji aphan ke bank pen ke tower tholo waifitsita tangka longlok pen hem do joy ke chokche আজি আসলতে আমি এই ওয়ানেস ক্যাম্প রাখিছো যে ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অম্বুডসম্যান ব্যাংকিং অম্বুডসম্যানৰ বিষয় আৰু আমাৰ যেটো আজিৰ যুগৰ যেটো বৰ্তমান আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডিজিটেল বেংকিংৰ সিস্টেমটোৰ বিষয়ে মই বহুল আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ ভূঞে ভূঞে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আণ্ডাৰত যিমান বেংক আছে তেওঁলোকক কিবা দিয়া অথৰিটি দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে গোটেই ৰাইজৰ মাজত গৈ তেওঁলোকে লিটাৰেসি কেম্প পাতি সকলোখিনি জনাক যাতে যেন গোটেই এখন ভাৰত দুনিয়া এখন ভাৰত হয় বেংগাছৰ আফাটা প্ৰেংকা চিপি পন নাংজি বি wo Pak Chainong Lapen tractor hehui alon pen chenglok hem motor alon kipi ponji awar sai do India angkang chingthur dun lo non kelasi rong atok ano kedo arat atum anta bank account kedo nang jia kinang sot puta klar dak pen than pachini pon lapen non ke digital akai pinak mobile ke enthek atum ke joy ke athe mobile pen ta kam claim me pu hehui than pachini pon Berita Bangkala Ponsi Kangton Iglo lang ibom thakat news channel 2 mithak me kurwang 2